Chanchin thakla khoma masana tupite Ukrul Senapati le Churachandpur district headquarter ahin passport office khatjet koidinga outer Manipur parliamentary constituency MP Dr. Lorho S. Hojin external affairs at Union Minister of State Dr. R.K. Ranjan King at Lekha alapihi Babina Specialty Hospital American Oncology Institute Blood Center apat Tisan la huna sumkila loading ahi Tisan ahin sumhol na ding thu a umpoy Tin Babina Group of Companies at Managing Director Dr. Thingzam Dabali ata langhi Vahui TV Vaiphei News and Tutezo se Mary SUANTAK in Chibai Kahumbu hi Chanchin Akim Zon Alen Khom hitiu Ukrul Senapati le Churachandpur district headquarter ahin passport office khatjet koidinga outer Manipur parliamentary constituency MP Dr. Lorho S. Hojin external affairs Union Minister of State Dr. R.K. Ranjan Kinga lekha alapi hi MP Dr. Lorho lekha chun tihina kigen Manipur Tangam district globalization hoba hunlem changlaga na sepding jilna le sepnalam jilbe na ding holjinna chule economic development to kisaya na sepdan te ho chu khovel gampam munchom chom ate a chi theina ding dan pung ding ahi tin again hi tu hun hi chu khovel pumpi ahin asung apolam ting ahin khoita ahin bang em bangol thil abol mt e suihun ahitai je chungchang ahin Manipura Tangam district mipi ten le jegol hunlem chang tak mai hi mu theina dinga abiga Ukrul Senapati le Churachandpur ahin passport office khatjet hon ahin thilpha linta the ahi je hin gampam jindo hin hindan thak thilphal te amu teu chu pok lu theina ding ahin Tangam chengte hin jegol hunlem chang musak theina ahin thilpha the ping the ding ahi passport lak na ding ahin tua haksat atu te ho hi a pik in tua thuzik kitak lang state at district te ahin economic development lam ahin phacho mama ding ahi tin lekha achun atak lang hi Babina Specialty Hospital American Oncology Institute Blood Center apat Tisan la huna sumkila loading ahi Tisan ahin sumhol na ding thu a umpoitin Babina Group of Companies at Managing Director Dr. Thingzam Dabali in atak lang hi J2 hi tuni sa Jiwa Jail Road Khabesoya Babina Specialty Hospital Babina Specialty Hospital American Oncology Institute Blood Center khat hondona to kisaya Dr. TH Dabali in thu lakhom tu taking atak latahi je hona chun Dr. TH Dabali in again tuni ki hongdo blood center apat hin ko tabang damlo thisan poi mote dinga thisan athona lak thei ahi ahin la thisan pi huna blood bag thisan achun nat na nei a ti a et huna aboi pi tu technical staff chule supervisor bol tu doctor in charge stand to tom tam lo cha wang chu lading ahiu jigol hi private chule government hospital achi dan tang pi le ahi tuni hondo blood center hin chu hundanga thisan poimo huna lakna ding haksa le haksat na tu te dinga kithopi theina ahi khak ti a kibol ahi ko tabang voluntary a thisan pe ut a chun amaute ading in chu kot linta ki hongjing ahi tin Dr. TH Dabali in again le ki hi blood ki process si torong matanda blood ham na bagi bai back singana bagi mari du na adagi blood si lawro matunda test mayamam tawai infectious disease hepatitis C hepatitis B gumba HIV gumba mayam si yoga syphilis na naga na bitari test si mayam si tawroga high infectious disease later har kanos gi blood si patient ta ko test si tawroga sakra to bi adi sakra to changi lagi hum subuda test tawroga technical staff sample na ko gi test tawroga changi ba technical staff the supervised doctor senior mayam yar opinion high level doctors ingi the technical staff nursing service charges to matta see mari per bag ki naman the test of the channel kuncha laga charges amadi low the blood ki already
free ni. Churachandpur District Hospital Campus akisim Medical College din munchu ADGP C Dongel in Jani Khan Al Enthahi Manipur Police Housing Corporation le Keystone Infra Project Limited a engineer te panna e thakna hunachun C Dongel in ti hin again a sit zakhat ding Medical College kisim na ding a nasep hi nasataga pankila hi Kummasa April tha apat alakisim pan Medical College hi gambay hom tu thakte ni zakhat sunga nasep na zo thing na ding action program hope sung in le a hi akin thelama Medical College hi hondona ne ya mi pite ki nga pik do hun lem chang le hung ding a hi report ki mudung zuya Medical College ahin academic block ward extension to kisaya hostel sim ding ti te hi atam zo a hi tai tu tha tarik som nilenga sung ahin chu zo theng thei ding din mun in tai tu at Medical College hi chu jil thei na ding a hi phat le face pani na ding in mata village cha kisim lai Medical College hi le simpat hi ding a hi Medical College ding ahin District Family Welfare Office kila na ding to kisaya lupna zakhat ding G+3 building kisim pan ta hi jebeb hi hilo in Churachandpur DC Bungalow king nai lama medical quarter hile pan khom sak a numeile pasalte hostel dingle simpat ahitai district hospital storeroom hile academic section so sak ding in kisim panta ahi Medical College kisim na dinga nasep hi Manipur Police Housing Corporation te et kai na noya Keystone Infra Project Limited te nasep na ahi District Hospital campus Hunchom Khat Medical College et kol ahi nunga ekar som nilenga ding vela lin earmark bola mata village nasep na hi hoitaga sep buting ding ahi tin ADGP C Dongel in again bekit hi Phase 1 this one will be surely completed. Government has asked us to complete by 10th May. But if not by May, definitely within May, June, this one as well as the next one, and the one boys and girls hostel. This will be handed over within May. I think by May we will hand over. There also slowly we are starting the work. Land development has started and the pictures and all are there. There we will start. But we want to finish this first. Once we finish this and classes start here, then we will have time to do that one. Because medical, first year, second year, third year, fourth year, like that. So first year classes, if it starts here, once first year classes are going on, then the second, third, fourth year can start like that. This is for first year. Postgraduate third semester examination April somni ding chu July te din mun et ding ahi assignment mo the examination pe hi UGC norms a apan lo jega examination hi thil bailam hi lo ding ahi jega chun khonunga career and in July 10 examination ahin pom thim ding ahi tin DM University Vice Chancellor Professor N THANGMOHAN in appeal abol hi postgraduate third semester exam ding to kisai a boina chungchang a BC N THANGMOHAN in again na PG third semester te examination hi COVID din mun ahung hoitak jega exam hi May tarik ko a dinga alakiding ahi ahin la July 10 kummasa April thasunga zo hiding in alagen u ahi July te doidan molso na dinga university hin hunlem changla in exam hi April tarik somni a pat ding in alaki gongal ahi jete ho hi July 10 amaw a chit syllabus cover bolo din munte et nunga ki bol thil ahi jekom kala hin July simlai 10 assignment moda exam hi e bol pi untin ahungen ki du ahi je hi chu UGC te norm sa panglo ahi assignment ki ti chu examination hi lo ahi chule jigol hi chu bole ki bol khalo thil le ahi ki hi jigol examination hi July simlai te adinga J University apat hin a career bep succeed piek bep hilo in University te image susethei thille ahi je thillau takle ahi tu idin mun uhi ahung hoina ding tu hin nasataga pankila ahi je gahin University in athil gongal hi sukbutin na ding ahin July simlai ten le je examination hi pom thim un tu tha tarik
tu tha April tarik somni exam na ding ahin le kising sakna le zo ahitai chule fourth semester session le hoi tak cha achi thak theina dinga university hin le nasataga pankila jing ahitin vice chancellor GENMINLIAN in again make it here परीक्षा तौबसी हौजी परीक्षा तौब तारगदी मा थोबुबदी फेब्रुवारी की तारीख 13 अदुदा ऑफलाइन मोडता नत्रगा ऑनलाइन मोडता नत्रगा ब्लेंडेड मोडता थोपियो हैना मोय थोपनेबो अरो असाइनमेंट मोड हैबसिदी यूजीसी की माय गाइडलाइन दसु यावदे मासे ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड मोड हैबनेबो अना असाइनमेंट हैबसिदी असेंबो परीक्षा ओइद्रेबको सिदी अखोयगी इंटरनेट असेसमेंट की करिगी थागपो खोगपो अदुमबगी मौंगदबुदी समटाइम्स अखोय तंगाय फदन सिनबो यावी असाइनमेंट हैबसि अरो असाइनमेंट रेसिदी रियल एग्जामिनेशन ओइदेबो मसीगी डिग्री से है मोय परीक्षा पास तौरेन खलसी हाई मार्क तो फंगेन खलसी मधुदा अखोयना पीगिब डिग्री सि मसी जस्टिफाई ओइगद्रा ओइरोद्रा मधु चनबो यागद्रा यारोद्रा हैबगी यामना अखोयगी अप्रेंजन अमा अखोय लेजेबको अदुगी मतकदा अखोयगी धनमंजू यूनिवर्सिटी नौरियबको याम नौरि होता फजना अखोय स्ट्रीम लाइन से तमना सागलपनि होइता लामदागी स्टेज ने अखोयगी ट्रांजिशन पीरियड नेबो यूनिवर्सिटी जो अमको इमेज अमुबो इमेज तागेगद्रा हैबगी अकीबा लेबा हैतारे पेरेंट्स खुदिमक्ता छात्र खुदिमक्ता अखोयना अपील तौजनिंगिसि करिनो हैबा तारगदि यारगदि हाइबसिगी कनोसे मोगी असाइनमेंट हैबसि नतबा अखोय ऑफलाइन मोडता वे बोर्ड की थाइबा काउंसिलिंग की थाइबस माइना थारसी North East India State Hindi Paubu Paul Something compulsory subject jilsak dinga Union Home Minister Amit Shah in again he JP Thei Pona Hunama Hindi Pau jilsak ding agodu ahi chun thibeka ki loading ahi tin ningsing loop tek cham in atak lang hi ningsing loop tek cham te apat again dan dung zui in ei mau pau chet jik thei ding dan het ahi nunga thim ut na lung thim nei a ahi chun Hindi pau jilhin akhok na ampoi ahin jehi hilo a hunam a Hindi pau jilsak dinga achipi uhi ki utpona amau into compulsory subject khat simsak lo a gamneu cha cheng Manipur a Hindi pau hi jilsak ding agot uhi ki phal lo ding a hi Hindi pau hi jilsak te dinga ki eng bolna a ahi chun ke organization be hi hin thip het ki loading a hitin again be hi Bharat Vikas Parishad Manipur Pran Seva Bharati le NMO te ki goma anemia screening campaign khat Jani Thobal district a Changput Mayai Lekai a alamang u ahi Bharat Vikas Parishad in ACP anemia muk Bharat campaign bolnaw achun numainaw pangpanna in suna nupi jale somthum ding vel le hemoglobin test bol in chule sanitary napkin le iron food supplement te le hopna alani wahi jehun to kiton a Bharat Vikas Parishad a mahila le bal vikas te project member Joy B Hekruzam in numeite taksa hoina dinga abika nek le chak lam to kisai a tite ho thu le la in alaki pol hom nahun in alamang u ahi igam sunga chidan le culture khantona dinga pan alakila kumsang le panga alading do culture research and eco development institute somnesa gi veitin na langthabal lep makhale kaya chumthang sanabung ina alamang wahi Patsoi Assembly Constituency MLA Sapam Kunjakeswar le munchum chuma pat mel heading bangjat hem in ala up now achun J Institute President Dr. N Ibohal intihin again COVID-19 jik na jika J Institute na sepna bangjat hem chu ala sol ahi tu hin chu din muntew hi ethak nung in hoilam amanota jika na sep kipat na ding in gambay hom tu ten Eco Park khat sim thading a hitai tin lungel le anei taw hi sim ding Eco Park hi tourist spot khat suk sak institution hile khanto sak na ding igam vai hom tu ten thei khama pan na ding a hi institution hi phat chompi thei ding in igam mi pi te le BJP sarkar hi to so jing hi tiutin Cultural Research and Eco Development Institute President Dr. N Ibohal in again bekit hi
Chief Minister N. Biren le Mahut Minister Vaiphei Chanteni at Kainanoya, Imphal Municipal Corporation caretaker Mayor L. Lokesor in Mapui in Lamphil Supermarket Tumbel Sutingna Alaneyu ahi. Imphal City hi Thingthok taga Koina dinga Kigongal to Kisaya IMC caretaker Mayor L. Lokesor in again Kidak ngin pay na mopatu NGO 10 ahun taga na asep lo ahisun IMC Deputy Sanitation Officer Rupendro mobile number 9862103144 hung report sek ding in atak lang hi tuni akipat Lamphil Supermarket akimang sitok sengdok pagi kitihun amat nawa IMC Public Health and Sanitation Committee Chairman le hizing Ward number 3 Corporator H. Newton Chandra, Ward number 2 Corporator T.H. Punya Chandra, Ward number 4 Corporator L. Ellen Kumar, Ward number 7 Corporator IMC Mipoy Moten le Upo ahi. All Manipur Ethnical Socio-Cultural Organization AMESCO in Sajibu Khodol Tamba Igi Khongul Kiti Hunchu Kangpokpi District Hopsunga Sinam Kom Chule Lilong Haureibi Leikaya Alamat Tokiton Jani Tingkhan Sanapati District Hopsunga Punal Maring Ho in Alamang Wahi Jesung Sang Tu Tokisaya AMESCO Te Chun Tihin again Kihop Tung Tilaya ala cheng khom bangjat hemte ki khendang lamna sang in khatle khat kithutuk taga hi tuni akipat hin hun ahitai ti chu ahita ahi gampam apat hungtian au hi ihin naw lampi te ho hi all in ahung ro pantaw ahi jehin hak satna ahung tun phatle ibon un ituk ding thil ahi Jegachun khonunga igama jegol ahung tunlong na ding in organization chum ten lunggel khat nei kom kimang ahidan atak lang hi Sena Athletes Organization Kakjing Wairi in Agongal Jenims Hospital Tumbela Medillion Eye Care te to ki khut job in ni khat hunsung ding in athona mid et sakna in eye care khat jani kha Kakjing Wairi Saballay Kai Community Hall in Alamang Uahi. Medillion Eye Care Dr. 10 athona mit et sakna kem achun mi jale somli le ni dingbel in jehun lemchang chun alaki et sakthei uahi. J campaign chungchanga SAO Secretary Mayang Lambam Premchan in mit kiti hi mihing adinga taksa baga poimo mama khatahi. Taksa hoina ding ahin mit hile suk hoi hiding ahitin tihi poimo ahidan het ahi jega jekem hi kigongal ahitin again lekit hi Manipur Home Guard Employees Welfare Association 10 General Body Meeting khat Palace Compound na iboyay masumang lila sanglen in Alamang Wahi je meeting huna association na President Y Mangile District Company Commander te Presidium member hina alalaw ahi jena ahin home guard personnel 10 ration money ahun tokitu rank pay ding benefit scheme die in hardness scheme streamline ball home guard te actually rules amendment ball chule home guard basamte recruitment lak le adang dang poi mote hosu gambai home to taking in alapilut ahi je to kisaya OC Meira Nanaw Sagol mang music director hilai SK Mangang Divya Haubam Rocky Grey Oinam ten je hun ahin video le la lamin til khona alani uahi chile home guard personnel taking lampi hoitak ko mu ahi theina dingin ake til kho ahi Avela tupite Ukrul Senapati chule Churachandpur District Headquarter ahin Passport Office khatjet koidinga Outer Manipur Parliamentary Constituency MP Dr. Lorho S. Fortune External Affairs Union Minister of State Dr. R.K. Ranjan Kinga lekha alapi ahin Babina Specialty Hospital American Oncology Institute
blood center apa thisan lak huna sum kila loading ahi thisan ahin sum hol na ding tu a tin babina group of companies managing director Dr. Thingjam Dabali in atak lang hi Dunia adinga Vahui TV Vaiphei News di senso ehitai entutezo se leliangun mangpha